Wiki na wan programa de kona yuna nga meester Robbie Amain alla fode oko na neti Wiki. Arkiman, na je que faz sabe a yuya a de ya da programa waka committee yu iwe kai Wiki asama je chayen committee yu na Robbie Dadu Amain. Washo go mo fawe we sende ala den odi ala go di giden sama de adi kya so to liba den de ala den gaman fu den liba kapiten basia fologo so sefi dengi bala fuito yonku gandi den sama de laswa sama fuden we kepina ngaden te go poti anai kaba giwi anau kaba noiti den sama de nga swabulu we begi gadu fuden opo kikisi ka kiti ton tampa den fudu tapu bakai ke faden be gwenti fuye piuche ya konde ya gwanga fesi. Arkiman we taki namu taki me abonne tapa programa ya mbeta yu taki sane kono de basic etre favor baraide na ulanga mo da yo gwesiden sania na kanalia fu Wiki ma fino abonner da ina ushen bikawa gwesinde disimo anyu desan nyun san diwo gwe poti una we pati mo isi torwelti abonner i like abonner da efende solanga make kon efende. Arkiman de que fau koya da to koya da utaki we gi for lekten. Arkiman sani di medu ya unai kisimoni fien man datina abodulen to tafu kisimoni fien na fu opo sama ain di no besabi wan some sani pasa gewe libi sama fural busikonde sama na doudon asabi do sasan di medu ya de sama die teken fu bigi migi ugantangi makande tawa isunda isheke laulau sani Arkiman tawa mdo tafu kati do na paye go pay fu yeden sani ya ye kishin gratis fu soso ay kwayo daro meke fauja meke wi hu ka usefi ju sefi hala ondersteun u sefi andati wabi fanu nei mi abete moyu mi asabi moyu noiti mafu mimma di meke mimma ma pobida fu kisai nga mida dale kisi fu yausa di meke gadu gidi aka kiti de meke nende mimma anga densi safu mideli anga sawe fi nobe poti ka kiti ainimi nobe leri mi faimu libi na agon tapu ya ye pimi waka tego meti sama komit kaina yu makonde ye pine kweki mi abios do ya tide fu Edwa Sania di simi ya nasombede mbe abie muile tu mbe yonku tu mbe yomo yonku na som ko bodin ko boro na somide mana wapasi mi waka aliki mi mataki aliki denga wantaki sami wanita igo dada te meke wan pikin na fika we take na mondat na pia bases de kweki da komoto da de take ayu dada te meke wan pikin lukwen te meke wan pikin lukwen na wa meke uno de ke guana ofu de we meke towe da ulong eke kape wama alte chotange pikin famille tidoya na mama kweki mi anga den tusafu mi ade kweki mi ebegi mate ya duwa pikin fi yu lasi ne alwasi ya nyang ma meke a pikin nyang
Alwasi ya wei ma meke a pikin wei kosi. Na tati. Efi pidanga pikin de yo nyafien. En alwasi ya nyafien pe wakago de musu taki na soa sama abia pikin de. Dus du. Masawe begito. Faude e ke ya dede kiwi. Ma meke wa yepi dede mo fu ki o sevi. Arkimatia wansama abi wansani funa wansama fi du wansani. Ni akwala sha akon. Ni ataki u gimpado arkima gimpado. Da ye lukuti de da ye fidewe party. Pe ye si wan dama. Eteke wan hibe na hui bata kramaksunda dingin. Arkiman. Mi wo kwa nga sande na sume no boom. La staff potia imufu. Asuye sikata ki hogi teke over. Hogi teke over a dense fimo mana libisa ma pikin. Tide na dei efe abi wabi wansani fi abi wansani ken a deya mo. A dedegwe a hati fe luku fu wansama musidon da teke en telefon da taki cheka bada dingi. Ma mogi wan meke wa party de sania. On takte party tasa machenda wo sheke normal. Meke ubadi helu. En nala fusani. Bika de fawe fi boto. Arkima wali bisama mutudon da idufu na samitiente da teke asandati fudingi asandi a pete ide yesu me. Ya idingi eke sof. Ubali agofia. Mameke udetide. Ala de sani ya musabi taki mofu fawe taki gomiti watawan. Arkima fu wansama du wansani fawe taki gomiti. Na wansama na bunsama ya. Masole isi we pe bon eke mo. We pe ke una mo buang. We pe ke una mo buang. Chesani miti atawa. We pe ke una mo buang. Ma wabete gen sent wabete mo. Gen har wabete mo. Mana no tu. Matia pasanga tawan gota pikini da ibegi gadwanga ala de moye pe fa kwa ido. Fa nakia ido. Bika fu didibi dia ibaka. Afuti afende yo fu gadwa yepi fu dembo yepi a yepi. Mike uhari usefi kon. Mike usefi wan. Mike usefi hala. Taki ala wika meke wan foto one day. Ala fusama ka meke wan foto one day. Tawa iteke mamang. Pike teke mamang. Mai teke pikima. Sai teke pikima. Sisa iteke sisama. Bala iteke bala man. Woman. Son do bigi son yago tapu ya. Meke abede kaba. A fosi sama gadwe so itaku libisama nabung. Na mit na meke we meke. Na libisama akibiwe kibi umani. Libisama akibiwe kibi umani. Teke umani kwado. Mawa bete mo watawang. Funa wansani si. Ondatu wamu wani hali kunu chai kwa nyu fami. Funa wantodu sha unafosi wamu taken. Asani ya noiti nye fegeten. Wan fro bel watawang take koluku. Imandia nga ibe. Imandia bedi tapanga watawang. Laye pikin, laye fami. Reigo. Da adwa pasi fodede. Fodede fuwaide. Bika yu bel kontaki koluku. Afo dede fuwaide. Akunu de odia ifami. So le isi sanye pasanga ya wasabi. So le isi we meke mauditaki pia komoto. Na akunu na akonku na alei. A mifosi mutaki asani. Efi isi wansama yesuku fu poria mandelibi. Yesuku fu poria umandelibi. Tei poria ya useka. Wansandi ya maseka. Nago porien. Tesama go kien sefi. Akunu de kwayo. Adetaki na yudu. Adetaki na yu fernite kakasende. Tauma yego teke ya tama man. Pefi nyange ya idu dati. Ye wishi ye teke sanigo towe ni onsu. Ana isolugu de pikimo. Anoma solugu ya umama. Anoma solugu de pikimo. Yuwa isolugu. Na den dufia isolugu. Na yange ye meken. Mana diamo konsolugu. Nufien. Anga den ta wanfika lasa. Nefika soso. Nefika tongwa inya a criminel gon tapu. Go kisama akunde ya sabia ya ukon. Migwe begi. Meke usabi taki wabete mo mitaki namo. Kadu. Anga ada dembo ye pia de tampo gyo. Mai mofu. Mofu hogi mo ala sanifa ese ya. A mofu taki diyo tawang gomite tawang. Asani diye wisi dia tawang. Ni. Meke ulobi usefeke buskone sama. Famie koya. E fumtaki wansani ya bungi.
Foti awanse. Mai musabi take sandi nye chai koya na fu money bikadi yo matei na kitawan do fu ko teke informasi na money opai mayaye kisen fu soso. Meke usutu kinya abusani. Meke ukisutu kinya doti opo ana tapo taki tewa ugi kong me ogi amu kwa upasi ma tewa tawan duwansani meke ogi paro bika undo kon tapo ya ude. Te tawan dede gwe ya manshemo. Faf meise dede gwe de damo ya ushemo. Mana no yo bari tembe sabiso ni na la sti piki fu mama. Tembe sabiso ni na la sti piki fu mama. Meke usabi fa weri bien ausefi. Arkiman den deya da ye taki gelas gerechtelijke vooronderzoek en je zaak voor mooi wana. GVO. Arkiman gerechtelijk vooronderzoek. Dat want dat jij de onder leiding van een rechtercommissaris alleen bij strafzaken stafelsani die doe ook. Da tori voor mooi wana sama be DDD. Dat de potuan groep onder leiding van een commissaris, rechtercommissaris voor doe onderzoek. Dat want dat amuluku suku ondo suku voor nofo staf de nofo getuigen de nof bewijs de voor de tjesa kia gwa kutu. Voor de tjesa en akan duurt wayari. Akan duurt langer. Maar alle ruimte de dat want dat jij nu een bigi zaak de doet je zaak bigi. Dat de doen. Na de na alle zaak je kiswan GVO. Maar doe voor mooi wana na bigi zaak maar dan lukon tiasani pasa. Dat de doen voor onderzoek. So leisi saro so tategi. Dat de mo luku fu diabi nofo boy fu tiasani ya gwa kutu. So leisi tele luku en cheka ba de taki he boy su wafende de fikainde. De luku tu de taki ngasani ya fu godwen a konde na u jugu nya konde de fikain. So leisi de sukutu de taki he nama sama de sama di du desania kan de gwe kaba una di veni fiemo dat de fikain. Correctelijk voor onderzoek na dat want taki asako gwa rectrete. Nee, maar de bigi looking voor nofo sani de de jaya sani gwa rector. Dat u musabi. Arkiman faudia mi taki no mo da ya gontori. Arkiman daarom meke mi taki fawe taki famia kon e chaya programa koya tawa ifende winifien. Arkiman te yogo buy one doti. Te yogo buy one doti imu for sector imu sabi sa ye buy. Arkiman so doti ye go buy sama UN kaba so sama be meke paimane tapo. So doti ye go buy na sama bien. So leis na di sama ibaya wan se ifi doti. So leisi ye go take one doti na sama doti. Arkiman daarom luko funa fural te yo buy go na kles. Da yo onderzoekende. Maar arkiman dat ya sai. Take wa kles da yo si sama abia doti. Sama ni dat do fu den teke money na doti. Maar dat ya sai. Ya bi wan tasa ni mu onderzoek. Ye gwemo fara. En nala sama de wanigi a informatie dati. Nala sama de wanigi ma mieke afukati ye toko te da ifende. Te ifende dati da ifende ya mama. Arkimando stay go so leisi yo go yo siwan sama ning na sande tapu de take abi pote dati na mo sumir ifa. Ma imu diki gwa inya doti fugo fende. Adaro meke faidia so me sama iko de klaka taki te yo kwa mi fudluku wasanigi da na udutu wa wiki kande wamu become your gwa ini dipi. On that time gwa ini dipi ni wansani pasa da te chaya ni wa kutu bakada ya mo kans. Da wan du kutu baka e aksi wan case mbiabi nya kisim taki fungo luku mo dipi en miabe go en ator dat lasi. Dus yesi manala sani yesi eisberg theory au asa dia watata kuna yesi masadia ondo ya yesi. Dus ala perse de horu perse no biabi perse ID. Maar de nieuw wan wet contacti so lang hij zeker iemand doen perceel. Dus de nieuw perceel de gaan die perceel die biabi als je eigen ne yo wani selien. Dan nou sel je moet wan landmeter fossi. Da wan landmeter ook een marki baka zeker da ya meke cheka ba da ikis wan perceel ID. En dan perceel ID dati ikamo woko so lang abdoti na bi perceel ID no ma selien. You know man do noti. Ama doen perceel ID.
Dus daarom meke so leisi sama ikwami da de taki dimbe fawa ka ai holi so langa. Arkimanda so leisi. Den taki di ye eke busi konde sama sai de taki komiti de aksi sevi taki fusaide. Want bi de zeker mi wakanga kolika naso de ligei anga de tanas di no geiden. Da sade taigi adimianga igei nem kwa yufiye pimi. Ya tu mana dimianga igei meke mesandimi na dimianga yu gei meke im taigi msaya bio taigi den tawang. Nee, let's want to kill speki no de. En solanga un a problem di busi kondi abi una ile speki usevi. A problem di wabi una wadere usevi. A problem di wabi una isu usevi ke gansani. You see? A leche ke ndia alwasi abi a posi. Fam deya mina itakite isi mi ukayanga na adoti. Ma fasifa de go omanga yu. A fasifa de ka draki sevi. Mi etake no mo. Mi abi be na 1 million, half a million money. The one yo we mu pai buskonde sama. Den buy doti, no iti den sha doti. Da sani de 20 ki hari kaba. Da take one me, da bene one day da e one ya loss up. Da tem normal loss up, tia normal loss up ete. Da na gan tobi, na bel mi a latineti, na taki se ya mutaki gini, na taki voice. Sai mutaki kwa mbika itritaki, mianga ya buskonde abdem dusnel. Ma di be gona tawang. Ya di asama di nyai moni poti ya nya problem. Ina ibela la de. Te ina ibela la de. Te kwa mi te mi akisida itaki asolen sama de tang. Ma di kwa mi. Da mi itaki fu money e. Want fam de alwasi ya money di mi aksi you. Mi e woko fien. Da filu kwa money di mi aksi you. A drima la tawa be aksi you. Ma abe dwengi. Ma noiti be bele. Noiti be koshe. Noiti be sende voice gen. Ma dina mianga you. Na wang. Da mina ifigi futu ko osi. Ma meke uhoriende. Dat fam ja mbe sabi sami omiti. Mbe sabi takiteye woko giba buskonde sama ikeise fi na mesandi na kosi. Ma den mo den de share eke gansani. Den weinek wan de share eke gansani. Den buye pi de share eke gansani. Den gawan fudu gwa fesi. Di no bia kansi ya fuye den sania. Den sama di las den sari arkima hati. So men sama na sweti ahali fien prasi. Tawa na musu dia be goseli sania fanzi se. Ala sania meke me na kosi. Na kori teke moni na ligei fika pikia usu fika mabaka gwe. So wafu de libi poli. Bika ibe mgo hustle fufende wan pisi doti. Ne li fendi ya pisi doti kaba. Ne igo meke wa usu ne tapu. Ne de kruka yu seli false doti ki te lashen. La luku de no. Da temi de na mi do sani. Temi me kwa mi. Temi meke moiti gida. Ne ganta ki fidi mi muye. Da mi aksi. So leisi mi dede mama idaya ine gebi. Fude taki di mi ye. Mane. Uno horiende. Bika dimbe gwadwa woko ya mbe sabi. Mi amantaki mi abe sabi. Ma dimbe si udia eni pina. Dim sitaki unaikisha informasi. Nemi opo. Asan di mi eduya. So mi afukati na iduen. Eke fambeta ikaba. Te iko kwendo na tudunsu. Te igosido ne stu na didunsu. Ma mi altake mi do opo. Mi do opo. Ma. A fasi fade kolibi komiti yu. Da yi aksi evitak efu mugodo angasania. Ma te luku da den di e chayin. Den diabia war dering. Alwasi de naipi komiti yu da yi takinei. Bika alwasi tingolasi mamfende wang mfende. Alwasi tingolasi mamfende wang mfende. En a wandi mfende de asa party guade tawang. Asa party taki empi no lashen doti. Aka party taki a lashen doti. Den piki fien osuno a changango di den meke. De no go bukwento ma den tintawang. Di kosi toku fende yepi da me tap mi ai o ma wang di le speki mi. Arkimang bubes do one day na ayuma konde ne wang tu mai feti ne de feti fu amang ben feti. Ni de feti ni atawang ne mitake usaide de feti
Ne mi mata igim taki. A wante tobia ma a tobia tawande. Nem tako a tobia sana tobi da mi asabi o. Ya taki lukumi ya sabi sana tobi. Datu wanta ki go suku ma uma. En dia sukwen ni a uma de fikai mang ni a go danga wanta mang. Aman de solu gwen. A any wine de solu gwen. Ni a towe ni a go teke wanta mang. Ne mi aksi mi ma. Mi yede taki. Fadi ape. Aso mi yede taki. Tadi findimgwa wata. Ni mi yede tako. Afika imang. Go teke amandi. Adinke amandi osolu gwa. Bumbu mandi abide. Ni afika. Fa afika tamang de. Ko teke yu. Aso afika yu tu. Aso de taki. Ne di mi gwa usu ne mi aksi mi ma. Taki mi ma. Asandi beta igimi. Mi yede taki so. Familia. Ami action. Nem taki efu wauma fika iman ko teke imudiangi ni alafu. Ni ataki saye denki. Nem taki nei. Se visa ni auduangai. Ni ade pi. Ade dia ataki noti. Wantade ni akaimi. Ni ataki umanga umaipati ya soleisi. Efi goko teke tama ye taki. Auma dio teke tama tia unata. Ataki baya natu. Fa fikain. Fa uma fikain. Ataki wididia iwe siya. Wasabi sa ipasa na hausu. Abe lobien et. Ofa abe lobien. Na fon amai fomien. Sa idoangen. Nyata igimitaki. Efu. Auma de. Lobi amande. Ni ago diangen. Anawaka na ala umang. Efika mang. Go teke tamang. Fugudu ede. Somi mata igimi. Noiti me vegete. Tide, wa wiki di passa. Anya ta programma fumidim taki. Ne wan vrouw bel me uit Nederland. Nya taki boy. Ataki di taki de. Na lau man. Elibi. Eman. Go teke tamang. Da fikain. Na fugudu ede. Na alteita fugudu ede. Ma fu lopi. Dat nemi deki terug. Sami mabeta igimi. Takyo. Arkimang. Faude nya Libya. If ya daini wausu ya sabi pia ileki. Arkima ya bi ala sortu lobi. Wau mandi lobi wa man. Adiange mausu. Ay solugwe ni afikain. Go teke wantamang. Nalte itu mutaki. Au mandi ofika mandi baka. Go teke wantamang. Lobby. So leisi na gudu na lobby. Daarom meke faude nya Libya umusabi sa wetaki. Ino dia eni wausu ya sabi pia ileki. Tama esolugu au ma ala fasi. Aidwe ala sanige ma abi wanfa. Abi wanfa dina isi na oma waishen. En efu wauman lobi waman dati mi matayim isa lusai wani a wakanga amade anau kande so wafu de na Libya man ay wakangi mai tangi man en efisita kya Libya man de na problem na tafasi na alteit dia fika man de go teke wan tas man da wakado sulisha doa pia be mudo adwa pia mudo darom te usisani Nala sani umu ginen. Fam jambe taki kabataki. Mi na itaki we yumande na libide suku. Yabi bopal do man. Yabi tau mai duta sani. Dati na weya wey. Na swameke. Yabi umam di meke fuso. Ikalusa wani awanta a make fwembulu fire heat mayabi tauma na Libya isuku encha wakati ado apia mudo da stop
Da yo taki ho na uma de dimbe sabi. E fa uma musorugwen pikin audu ala fasi musorugwen pikin. E fu uma musukunya nyangien pikin audu ala fasi musorugwen pikin. Ma yeke manenge. Ae de pikin di meke ane wi e meke uma ichaiwe ineng. So me uma iwakaya na wi. Because the picking di we make une solugu ding. The picking di we make unai danki fali fu ding. The picking di we make na fu family boku. Ma na fu bayagina, na fu bay kosi, na fu bay susu, na fu bay disi. Ya te nyante papu fu, te nyante papu fu. Da yo kontaki umai waka. Mafi January changa December blood. January changa December ina money. January changa December ino mambayalisi. Ina siki. Da pemi bedia mongo. Na de uma dati na we uma. A uma bi alasani. Staff dorpa. Mietake alasani abi ala yare igwa buitenland. Ma tok dati na we uma. Mana den piki yu umandi abien pina musuku ala fasi fu solu we piki cha wi manenge na wina ala wang na wina we wang na wina ala sa wang bika tobe solu den pikinde au man no biogo suku ta fasi fu solu den pikinde da tei opo langa ifutu dai lonto da yo kontak umanga piki mu froisi komo to aini osu sani yami etaken uman di yange ndio me yari di solugu di wasi den do bu ondo buku fi de wasi di ondo buku fi di be gogo be hori pupa auma wasi ala so le si de wasi ala de nanga igwe and de chobo ondo buku fu di de wasi de box it bo di de boso dem chobo wo ko fuosi fu di de wasi da teiri yange bow up tei futu kisi doti da yo kolekhoit da ki uma mugwe godu isani adose ma umanga dipikita nya usu yare ofu famio komoto fu kontaki omo tanto sukufiyu di ibe de yonku ne imu sukufiyu na bauta pu bala pikin bala sami na bauta pu sisa sani na bauta pu omusani solugu fi sefi amande den pikin di afika bakanga omande ademu tana usu da so wa foku ku sefi senti kwa foto no clip na kwa bakapanga da mange omandi pina ti ademo fu na uma ademo na uma kien da na mankien da weli ke de pikimu guado puwa de puwa do fu kompoti den do fiu torwel na yubem solugu taki solugu fu de pikin fi Frao, so langa de sande bandau ulonkong. So langa de bandau ulonkong. Yum guado. Yeke manenge. Yo guado fika frao ausu gigia frao nga de piki. You see? Da mambio kolige. Di be nyami apina pe mombe de. Di yanga ifrao be hustle. So leisi alafu de alafu taki. Ya. You see? Di de be nyande ganya ube kibi. Ube bay siba. Ube nyan tri. De be nyande ganya. Da dia yudo di de no bow. Da na no dio ko wani ko ganya funa pina di ube pina. We sama wo kwa sane nyako ye. Amija te yori fumi. Sama nyang wo kwa sang ane nyako. You see? Wamu de one last giden picking. Wamu de one last gia umang. Wamu de one last usolugu fu sefi. Solugu fi you. You see? Daarom faija bepaalde ma ten pike solugu funa wamanenge abi. Ni ai solugu tauma sama piki da ai ati e bon. Ati e bon na iwani aboy solugu uma ma den piki uma piki fi di tama ikoteke ye wan te manenge solugu de ye polo.
ye polo ai solugu ma boy fi ai wani ago solugu tasa yo libi age pimisi fi isabita ki son sisai ati si sisai jalo swange bala onda te ai solugu uma isabita ki son ma e jalo swange boy onda te ai solugu uma di make ya piki fusama be solugu famyanga den bu fumi dea mi kweki den e fu dia solugu mi de no for plek e fu de solugu demande solugu de a do mande dem go solugu fa wani da solugu mi manei ai an somma alwa si apike solugu e na isayu a na isayu iye wani ala so membo ye solugu ma angeda de nanen da ye teki apike fi igwe chocho te pi adede da so tu wini abi so lesi wo son wisi de ya ina igi wisi mai tang anga imofa nga ipululu e chai meke chai wisi nen itanga imofu anga ipululu meke sama fe dede giyo meke ipikeli be gwabaka so made ya ai dutake pikeli be gwabaka nei to nei meke wi sabi sa wedu meke wi luku da utampu da ubo usefi woko de fudu so mesani de fudu ma meke luku fawe libianga usefi luku fwe cha usefi yali mofe kon de yonku boy mi begi wi yali mofe kon go suku wa woko yo wani mei mo fende moni funyali go suku wa woko mika taigi taki staffu oso agbon ala de mi eshen en anobun yogo suku ki wansama chai kunu waini fami yogo ki wansama da isoto yogo fufu wansama da kiyu me begi wi alo asi sotu woko yedu nogo chefu du woko nogo chefu hustle nogo chefu naki hebi pisa fene wa monya yali mofu isi so se evito de maninge ugo woko fu fene moni gide uma funya yali onde sa tama ugwe ne we te yali de uma yabi moni fa nodu alo asi fa na ipi suku fu tosi ni ana te meke moiti da uma ustaki hei ayama ya meke moiti so lesi betaki de uma abun anatu uma ihori kana ngai so uma iluku fi meke moiti ma leje ke fuma itaigi fala de lock boy bo koneki au mataki no mandai lon tu ina annex we solisi te pina kwado wakakwai adoa inyausu da lobby pasa afense robia mai ange programa wiki gadu giwen ta wiki odia ibaka Wiki na wa programa de kona yunanga Mr. Robbie Amain ala fode oko na neti Wiki.